Ayo lihat Pak Dedi. Lihat Aki Sunda. Lihat Ki Sunda. Ayo. Mau lihat Pak Dedi bro. Kan Ate ngepen sama Pak Dedi. So. Kan Ate fan-nya Pak Haji Dedi Mulyadi. Ki Sunda kan Ate merenan incuna Ki Sunda bro. Tuh, hai, cina lihat tuh. Hai, cina tuh. Aduh. Lagi ngamuk. Aduh, incuk di Sundana ya. Lagi jalan-jalan. Butut nih. Ya antut nih. Lihat tuh, lihat Ki Sunda, lihat Ki Sunda. Dede tuh lagi lihat Ki Sunda, guys. Kalau Dede udah besar, mau pesantren di Ki Sunda, guys. Tuh, nama Ki Sunda. Jangan jauh.
Sampai ketiduran lihat Kisunda.